Danas smo potpisali ugovor o izgradnji pristupnog puta južnoj obilaznici Mostara, dionica Varda-Rodoč. Znači, dionica je duga nekih 2700 metara, vrijednost radova je 2.120.000 plus PDV, znači nekih malo manje od 2,5 milijuna s PDV-om. Što se tiče samog projekta, ovo je nastavak nekako te velike izgradnje u gradu Mostaru koje smo najavljivali i komunicirali protekle tri godine. Naime, radi se o jednom vrlo važnom projektu za grad Mostar, to je uz južnu obilaznicu se rekonstruira svima nama dobro poznata Varda koja je tamo negdje 90. godina rađena, iza toga nije bilo značajnijih ulaganja osim redovitog održavanja prometnice. Ugovor koji je danas potpisan odnosi se na rekonstrukciju ceste Rodoč-Varda koja je trenutno jako opterećena zato što praktično predstavlja dio južne obilaznice koja nažalost još uvijek nije izgrađena, ali bit će, nadamo se, skoro. I dosta tog tranzitnog saobraćaja, posebno teretnog saobraćaja, ide tom cestom i normalno kad je cesta pod opterećenjem onda se ona i devastira.